wana maisha ambayo yana discipline. Naratanga muongo ngawanyandikire. Nimeshangaa Arambia ngo mtu wese usamba. akasema mtu ambaye anafanya usherati hana discipline kwa maisha yake. Anakaa kama vile mnyama. Amen. Lakini mtu anaye discipline anajua kutofautisha mema na mabaya. Anajua kujua mke na mume. Pokea Yesu. Ambia Yesu unitawale. Akae ndani yako. Akikaa ndani yako mema yote itakuwa imepata. Amen. Lakini nimesoma kitabu ikanishangaza. Mtu ameandika na hajatoa mstari. Natafuta. Kuna mistari 6 ambayo Biblia inasema yerekana ukuntu ngo abasore bazapfa kenyutse. Inayoonyesha vile vijana wanakufa kigafla. Avuga mu murongo umwe n'undi zitazishaka. Mstari mmoja. Wa kwanza. Ni hahandi havuga ngo wubahe so na nyoko. Ile inasema muheshimu baba na mama. Ili uone upate siku njema. Mvulana na msichana wasipoheshimu. Bazanye Bibiliya turambure Gitabo cy'umubwiriza. Kitabu cha Mhubiri. Ubwiriza ni igice cya 12 n'umurongo wa mbere. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Wenda ntageza hepfo ariko sinsoma hari cyane. Turaje kurangiza mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo igice cya 2 n'umurongo wa 8. Takuja kumalizia kwa waraka wake Paulo kwa Timotheo wa 2. Aravuze ngo tusome mu izina rya Yesu. Uje wibuka umuremyi wawe minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzabuvuga uti sinejejwe nabyo. Amen. Ndasubiramwo uje wibuka umuremyi wawe minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza itaragera ubwo uzabuvuga uti sinejejwe nabyo. Mikrofone ziko ndikiragenda katika sinzi nibara tuzo gufatikanya. Urwandiko rwa kabiri rwa Timotheo. Waraka wa Paulo wa pili kwa Timotheo. Igice cya 2 umurongo wa 8. 2:8. Uje wibuka Yesu Kristo wakomotse ruzaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa bwiza kuko ubutumwa nahawe uvuga amen. Uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye kuko ubutumwa nahawe uvuga amen. Mana data urakomeye kandi wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimira kubw'umwanya mwiza wa nimugoroba. Data ndashimira kuko duhaye umwanya kuganira ijambo ryawe. Reka tumwami Yesu turigane nk'iryawe kandi nawe mwami data uteze imbaraga. Ubuntu n'imbabazi zawe zitubeho. Abagikubye Imana baryakire nk'iryawe byose bikorerwa kugira ngo icubahiro kugarukire wowe Imana. Mwize twizeye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndashima Imana kubw'uyu mugoroba wa none Imana iduhaye. Mshukuru Mungu jioni hii ambaye ametupa. Imana agize neza kuturinda twese ababonye umwanya wo guterana. Mungu amefanya vema kwa kutulinda wote walio. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mungu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kindi cyongeyeho jambo lingine ndashima Imana kubwo kubona uyu mwanya wo kuja kuganira ijambo ryayo. Mshukuru Mungu kwa muda huu wa kuzungumza neno. Umwanya w'agaciro bunini cyane. Huu ni muda wa dhamani sana. Imana yatwizeye ikaduheza uyu mwanya. Mungu aliyetuamini na kutulinda ahabwe icyubahiro. apewe sifa. Kandi ubundi none ngiye kubakira mwese abateranye natwe Imana ngujogirire neza. Walioshiriki nasi Mungu nishimiye kubona mwene data Rubona. Shukuru kumuona ndugu Rubona. Rubona ni kolege wanje. Huu ni tulisoma twariganye mu wa mbere segonderi no mu wa kabiri segonderi hata somo la pili la kandi ngo tumare turegera n'abantu twari twegeranye kubera ko twasenga twembi tulikuwa tunaomba sote. Nashimye ko twura guterana kabisa. Shukuru kwa kuwa tumekuwa collègue de classe, huyo ni collègue de la prière twese ufata. Mana ngushikire neza. Mungu ambariki. Amen. Amen. Nishimye kuba nawe mwene data. Shukuru sana mwene data Byiringiro ageze kuva mu Minembwe aje kunsura kuri Gatobwe. Amewahi kutoka Minembwe akaja kumtembelea Gatobwe. Neza guhura Kigali muri 2000. Tumewahi kupatana huko Kigali mwaka wa 2022 gutyo. Mwaka wa 2000. Turataramana nawe na marehemu bizima. Tukawa pamoja naye pamoja na marehemu. Aragenda ngo tahi wabo Minembwe ava mu Minembwe aje kunsura kuri Gatobwe. Akatoka Minembwe akaja kunitembelea. Ara abantu babiri twabanye nako ni batatu. Kuna watu watatu tumekuwa nao. Twasenganye bamyeretse urukundo rwinshi. Ambao tumeomba na wao harimwo Byiringiro mwingi. Byiringiro. Hari undi muhungu yari umugabo
wani munyamahoro umubavugwa nawe yavuye ku Kabingo umubavugwa aje kunsura kuri Gatoke naye ametoka huko Kabingo kubera urukundo twakundanaga rwo gusenga Imana iwe byari ibindi sino bivuga iwe ilikuwa ni kera yaratambutse nuko nguko ameshapita uwa gatatu n'umuhungu w'abasanganye bito ni Charles nawe yarapfuye mwingine ni Charles yavuye nawe ku Canzo aje kunsura kuri Gatoke ametoka pia Canzo wakaje kuba nawe kandi ushimishe nashukuru haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sana amen rero uyu munsi none nifuje nashatse kuvugana ku bintu byinshi nimetaka kuzungumza kwa vitu nyingi ejo bundi hari umuntu wageze umubwira ngo mararambwira ni umugabo wigeze kuvuga ngo ngera inyigisho kuzazimera nk'inginaza gusanguza mu ruhongore sinzi ukuntu zabaye ejo bundi noneho mwarimu nawe arabimbwira muzo yankirititse mwarambwira ati uzubwiriza ariko ugira ikibazo uzana ibintu byinshi naleta vitu mingi uzugabanya punguza ase mwarizogira gute none ibyo nabonye nagerageje kubisamariza ukuntu ndakura ariko Imana ije kumfasha lakini Mungu akuje none ugasinabwiye na wa mugabo nabibwiwe na mwarimu unyigisha nimeambiwa na mwalimu n'ibindi Imana ije kumfasha kabisa amen amen haleluya haleluya natekereje ko tuganira hejuru yo kwibuka Imana nimetaka tuzungumze juu ya kukumbuka Mungu guhora wibuka Imana kuendelea kukumbuka Mungu Bwana Yesu asifiwe sana haleluya tusomye iki gitabo tumesoma kitabu hiki igitabo cyanditswe n'umwami Salomo kitabu kimeandikwa na mfalme Sulemani mwami Salomo mwene Dawidi mfalme Sulemani kijana ya Daudi yabyaranye na Betsheba waliyezaa pamoja na Betsheba wari muka Uriya ambaye alikuwa bibiye Uriya amaze kumwicisha baada ya kuua Uriya kitabo gifite ibice 12 hii kitabu kina sura 12 kagira imirongo 222 kina sura 2022 kagira umutwe kikita Yesu kiini chake kinaitwa Yesu kikabanza kikatanga umurongo mukuru kinatoa mstari mkuu umurongo mukuru uri mu gice cya mbere umurongo 14 mstari mkuu hapo upo katika sura ya kwanza mstari wa 4 inayosema ulimwengu yote ni batili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hanyuma kikagira teme nkuru alafu kina them kuu ivuga ngo ambayo inasema Yesu niwe soko ndiye chemchemu y'ibyiza byose ya mema yote umuntu yashaka ambayo mtu anaweza akatafuta. Amen. Haleluya. Usimbwirije kera. Si nimeshahubiri. Haleluya. Haleluya. Ifaranga si soko nziza y'ibyiza. Pesa si chemchemu ya mema. Nubwo abantu benshi baharanira hata kama watu wengi wanakimbilia. Ifaranga si soko y'ibyiza. Lakini pesa si chemchemu. Lakini Paulo akamwandikia Timotheo akamwambia pesa ni mzizi wa mabaya yote. Amashuri menshi. Masomo mengi. PhD. Kuwa na masomo unakuwa na PhD. Kuwa na umehitimu muri domaine zitandukanye kwa kila aina ya masomo. Hiyo si chemchemu ya mema. Kugira abana benshi, kuwa na watoto wengi, kugira ubutunzi bwinshi, kuwa na utajiri, si soko y'ibyiza, si chemchemu ya mema. Ariko Salomo, lakini Sulemani umutwe igice cyane igitabo yayita Yesu muri kino gitabo, akaweza kumuita Yesu kwa kitabu hiki. Kubera kuko ibitabo byose, kwa maana vitabu zote kubera mwitangiriro kuanzia mwanzo ukagera muzayishu mpaka Ufunuo, hari ukuntu bigenda byita Yesu. Kuna vile zinaita Yesu. Salomo muri iki gitabo, Sulemani kwa kitabu hiki akamuita Yesu nk'isoko chemchemu y'ibyiza byose ya mema yote umuntu yashaka, mtu anaweza akatafuta. Birumvikanye? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nicho cyatumye Paulo yabwiye Timotheo. Ndio maana Paulo akamwandikia Timotheo. Akamwambia Timotheo, muze wibuka Yesu Kristo. Kumbuke Yesu Kristo wakomotse mu zaro rwa Dawidi, aliyetoka katika uzao wa Daudi. Kuko ubutumwa bwiza. Kama vile habari njema ubivuga. Inasema. Haleluya. Haleluya. Ibitu zose muharana mutaharanira. Vitu zote ambazo mtu anajukumia ni ubusa. Ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hii kitabu rero Salomo, hii kitabu Sulemani yanditse ibitabo bitatu. Ameandika vitabu 3. Kimwe yatandika ari umusore, kimoja akakiandika akiwa kijana, kingine cyandika ari umugabo umaze kuba ushesha kanguhe, kingine akiwa mzee hapo, kingine cyandika ari umusaza, kingine akakiandika akiwa indirimbo ya Salomo, nyimbo iliyo bora yayanditse ari umusore, ameiandika akiwa kijana. Uzasanga avuga ngo urukundo, utapata akisema mambo ya upendo. Mpenzi wangu mzuri, urarimba ka Yerusalemu, wewe unanembeka kama Yerusalemu, wewe unagopesha kama jeshi. Amekiandika akiwa kijana. Kitabu cha Methali amekiandika akianza kuwa mzee. Kwa kitabu hiki yaciye imigani 3,000. Ameweza kukata methali 3,000. Aririmba mwindirimbo 1,005. Na akaimba nyimbo 1,005.
ico kiratambuka hicho kikapita. Iki rero dusomye Hiki ambacho tumesoma kizachitwa ngo wanga kinaitwa ngo ni matunda ni mbuto ya uzee wa Sulemani. Sasa bwa Sulemani. Nukuvuga ngo Salomo Sulemani yafashe experience zose. Amechukua experience yote. Ari mutoya, akiwa kidogo, ari umugabo ushusha, akiwa mzee, yaramaze kumenya imfagano kila. Alikuwa tayari amejua ya kuandika. Akakusanya yote. Azandika muri kino kitabu cy'umubiri. Akaandika katika kitabu cha Mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aho yavuze ngo iki? Pale amesemaje? Yaravuze ngo zose ni ubusa. Amesema yote ni ubatili. Zose ni iki? Yote ni ubatili. Ariko tuje kurangiza ndushije. Lakini tutakuja kusema hapo. Aho tutashaka kuvuga. Pale nataka kusema. Umurongo mukuru ni uherero. Mstari mkuu ni upi? Umurongo ni igice cya 12. Sura ya 12. N'umurongo wa 14. Na mstari wa 14. Haravuga gute? Inasemaje? Haravuga ngo nuko. Inasema ni hivyo. Ngimana Mungu izazana ataleta umurimo wose, kazi yote mu rubanza katika hukumu. Ngo nigihishwe cyose na kinachofichwa chote, cyaba cyiza kikiwa tema, cyaba kibi, kikiwa kibaya. Ndawusubiramo. Tarudi. Umurongo mukuru, mstari mkuu wiki gitabu, wa kitabu hiki uzohura nawe utakayepatana naye, anakuambia mstari mkuu wa kitabu cha Mhubiri ni kipi? Mwambie 12 mstari wa 14 niwo murongo usoza ndio mstari ambao ni wa mwisho. Akasema ni hivyo Mungu izazana ataleta umurimo wose, kila kazi mu rubanza katika hukumu, nigihishwe cyose na kinachofichwa cyaba cyiza, kikiwa chema cyangwa kibi ama kibaya. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Hari cyo ngendereye. Kuna kile nakusudia. Hanyuma kiini intego. Kiini ngibizisi byose ya ulimwengu. Nari maze kuifuka. Kwa nimeshasema. Teme rero. Alafu subject kuu. Teme y'iki gice. Subject kuu ya kitabu hiki. Iravuga gute? Inasemaje? Ngo ni hejuru, ni juu yo gushaka, ya kutafuta, kunyurwa, kutafuta kuridhika. Kitabu kimwe cyarambwiye, kitabu kimoja ikaniambia kuna vitu 10 amefanya. Ikindi kirambwira, kingine ikasema ibintu 16, vitu 16 yazagerageza gukora, alikuwa akijaribu kugira ngo anyurwe, ili aridhike. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Salomo akiri mutoya, Sulemani akiwa mdogo, yashatse gukora ibintu, amejaribu kufanya vitu ili aone ya kuwa atafurahi, anaweza akaridhika. Naye akasema amepata ni ubatili, haina manufaa. Kukimbia juu ya ulimwengu ni kama kukimbia juu ya pepo. Nani ambaye anaweza kukimbia na kushika upepo? Tukikimbia juu ya ulimwengu ni kama vile anayekimbia juu ya upepo, na hawezi akashika hata kidogo. Amefanya vitu 16, wengine akasema 10, lakini wacha niseme kidogo. Neno la kwanza, ngo yashatse uburyo azoza seka, ametafuta jinsi ya kucheka. Kucheka tu. Guseka nazo ni bizantu bazavuga, abaganga ni bazavuga ngo guseka ngo umuntu ono guseka cyane ngo azaramba. Madaktari wanasema mtu akicheka sana ataishi siku nyingi. Guseka no kwanga no kwishima, ni kufurahi. Guseka, kucheka, ngo ashaka uryo yoza kora ibintu bimusekesha, akatafuta kufanya mambo yanayomchekesha, akapata ni ubatili. Akacheka mpaka mwisho, lakini akapata ni bure. Vitu ambazo zinaweza zikafanya ufurahi zinafanya ucheke, ni ubatili. Akafanya jambo lingine, nitasema machache. Pili, Bwana sifu sana, ngwashaka ibintu zose binyobwa byiza, akatafuta vinywaji yongwa kaneze bazo anaweza kunywa na kufurahi, akamoko yose ya vino, akapata aina yote ya vino. Amen. Hallelujah. 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 Bwana sifu sana. Amen. Kwa maana gani umuhungu yagaza setsa? Tulikuwa tunakaa na kijana alikuwa anachekesha, alikuwa anakunywa pombe. Jewe sinigeza kunywa inzoga. Mimi sijawahi kunywa pombe. Sijui zilizo tamu na zilizo. Nasikia wanasema hizi ni tamu, hizi sisijui. Ariko yagaza mbwira. Lakini alikuwa ananiambia yashaka kunywa neza, akitaka kunywa vizuri, wazaragura nyinshi, uwanga anaonja nyingi, bagakora kuri byeri, anagusa kwa hii, anagusa kwa hii, bagakora ku mumera, anagusa kwa hii, bagakora kuri kanyanga, anagusa kwa hii, bagakora ku kasigisi, anagusa kwa hii, bakumva ngwisho gene, anasikia saa hiyo sasa. Woni kaja kurangiriza rero, akikuja kumaliza sasa kurimwe kasinda cyane kwa moja sasa ana Salomo nawe Sulemani ngo yashatse kwineza, amejaribu kujifurahisha kwa vinywaji, akanywa, akafanya vino, akaweza kulima hata akajaribu, kapata ni ubatili.
Kuna kile nitafuta kusema. Uje wibuka umuremyi wawe. Mtafute muumbaji wako. Minsi y'ubusore bwawe. Siku za ujana wako. Naho niho nja kurangira. Hapo ndipo nitamalizia. Niho ndangiriza. Ndipo nitamalizia. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Atukuze Mungu wa milele. Haleluya. Ikindi songayo. Jambo lingine. Ngwagura abagaragu benshi. Akaweza kutafuta watumishi wengi. N'abaja benshi. Watumwa wengi pia na watumishi. Ndetse ngo bamwe abemera kuzarira mu rugo rwe. Alafu mmoja akawakubalia kuzalia hapo nyumbani pake. Agura abakozi benshi. Akaweza kuleta watumishi wengi. Ariko neno nibikana. Lakini nayo ikawa ubatili. Ikindi songayo. Jambo lingine. Ngo yashatse kurya neza. Ametafuta kula vizuri. Kurya neza bakesha. Kula vizuri. Kwasara igaburo ryo kwasara mu gitondo. Chakula cha Sulemani asubuhi. Musu. Siku moja. Ariko umugabo yarantangaje. Amenishangaza. Ngo bageze babaga inka zibyibushe. Walikuwa wanachinja ng'ombe zile nono. Zile zilizoteuliwa. 10. Bene zingizi zinanutse. Zile ambazo ni konde. 20. Ingunguro zifu nziza zisheburiye neza. Zile unga. Ingunguro 10. Walikuwa wanatafuta tanki 10. Unye twita ni kaunga nimero ya mbere. Anaweza sema ni kaunga ile nambari ya kwanza. Lakini kuna wengine ambao hawakuli. Twe twabaye ufurero habaga ifu yahurure bagaza bita ngo ni reka byihorere nana. Ingunguro miro ibisizane bizanisheburiye nziza. Alikuwa tanki 10 za unga. Zino zisanzwe zindi 20. Hizi za kawaida 20. Akarya intama 100. Anakula kondoo 100. Bakabaga ihene 100. Wanachinja mbuzi 100. Amasira 100. Walikuwa wanachinja hizo vitu. Inkoko. Kuku. Biblia zivuga ngo bira idad. Biblia inasema ngo nta mubare. Umwana uko asomega yerekeraga kubita mtoto wa Sulemani alikuwa anapita na kuua na kukula. Kuravuga ngo abana abagore 1000. Watoto wa bibi 1000. Bageze bigira bagakubita. Walikuwa wanaua kuku. Akapata ni bure. Akora kintu cyo namaze kuvuga. Akafanya jambo lingine ambalo ashaka abagore 1000. Akatafuta wake 1000. 300. Wale 300. Bikundu wakazi. Wale wa kupendeza. Abandi 700. Wengine 7000. Wale ambao ni wa na Sulemani ilikuwa inanishangaza. Hakuwa anaenda kuchagua tu. Walikuwa anaenda na kuselect. Yule wa kwanza ndiye anao. Anakafikisha 1000. Lakini akasema yote ni ubatili. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Atukuze Mungu wa milele. Asifiwe Mwokozi. Ikindi tongayeho. Jambo lingine. Ngo yashatse ibikoresho za muzika. Akatafuta vifaa ya muziki. Ngo byose by'uburyo bwose. Za kila aina. Asaka n'abacurangi. Akatafuta wapiga kinanda. Abacurangi wiwe. Wakapiga kinanda kwake. Ikawa bure. Agasanga none ngo shaka baririmbyi beza. Alipofika hapo akatafuta waimbaji wazuri. Wanaojua kuimba vizuri. Bakaririmbira mu rugo rwiwe. Wanaimba kwa nyumba kwake. Nayo akapata ni bure. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ibintu bibiri bije kurangiza kurango yuzaye muri zo 16 ariko navuze bikeya. Kwa hizo 16 nimesema chache. Bila ansayambwiye ngo mwandishi akasema ngo ntabwo yigeze yimica amaso yiwe. Hakuwahi kunyima macho yake ico yifuje. Kile macho imetamani chote. Hariko umugabo yarakomeye. Mume alikuwa ni wa ajabu. Alikuwa ni wa ajabu. Ico amaso yiwe yifuje. Kile macho yake imetamani angelipea. Twebwe wewe tuza Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Wewe na visa tuza kwifuza cyane wewe uyifuje visa yo. Hata visa yeye angepata. Alikuwa mfalme. Natangaye. Meshangaa. Umwami kazi w'Isheba. Malkia wa Sheba. Ngo yagiye kumureba. Ameenda kumwangalia. Yagiye kureba ibintu bibiri. Ameenda kuangalia vitu mbili. Ngo yagiye kureba ubwenge bwa Salomo. Ameenda kuangalia hekima ya Sulemani. Waje kureba ubutunzi bwa Salomo. Na pia utajiri wa Sulemani. Wagezeyo. Alipofika asanga birenze uko babimubwiye. Akapata ni zaidi ya vile ameambiwa. Ngo yamavuga ngo akasema uyu mugabo. Huu mume tawogenda atamusoromye imbuto. Hakuna yule anaenda bila kutafuta mbegu. Akatafuta walale na yeye. Ngo abunamwe umwana. Akapata mtoto. Aramujana. Akambeba. Kubera ubwenge bwa Salomo. Kwa sababu ya hekima ya Sulemani. Yale macho yake yametamani amepewa. La mwisho kila kitu moyo ulipotamani amepewa. Mnasikia mume huyu alikuwa wa ajabu. Ni funzo kubwa. Na tatizo ya siku za mwisho ambayo inafanya tusikue.
sisi ni wasikilizaji wa neno, tuzatwumva ijambo, lakini sisi si watendaji wa neno. ariko tuzadukora ibyo ridusaba. Tuzatwumva magambo, tunasikia maneno, lakini aya magambo yose banyabwiye, haya maneno ninayosema nukwere kundu Salomo yashatse kugera kwinezeza, ni kukuonyesha vile ametafuta kujifurahisha kwa wakati huu ambao tunataka kujifurahisha, lakini akasema yote amepata ni ubatili. Akasema cha dhamani nimekigusia. Tumesema Yesu Kristo ndiye chemchemu ya mema yote. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma alafu iki kitabu kigabanywa mu bice bibiri. Hiki kitabu kimegawanywa kwa sehemu mbili. Kice cha mbere gitangira ku kice cha mbere kuanzia kwa sura ya kwanza kagera ku 11 11 kivuga ku ibyo byose ari ubusa. Inasema ulimwengu yote ni ubatili. Were ku 12 kuanzia 12 kageza ku 16 kufika 16 bila ngo ndachiza. Nasema hakuna mema. Ibyo byose ya dunia yote ni umuro. Yote ni uchovu. Avuga imiruho 5. Akasema kuchoka 5. Avuga imiruho 5. Akasema uchovu 5. Umuruho wa mbere. Uchovu wa kwanza. Arabanga ubwenge bwisi. Akasema hekima nyingi. Nasanza ari umuruho. Amepata ni uchovu. Sio ubashwe bunyine. Si hao ndio abanyabwenge sio ubashwe bunyine. Wale wenye akili si wao ndio wamekubali. Kandi ubwenge bwisi. Lakini akasema hekima nyingi ni uchovu. Umuruho wa kabiri. Uchovu wa pili. Yavuze. Aliyosema. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Aravuga ngo akasema ubutunzi nabwo utajiri nao bwisi mwingi n'umuruho ni uchovu. Niyo Salomo yasenze ndipo Sulemani akaomba mu migani katika Methali 30 sikumbuki arabango man akasema Mungu ngo singusabye ubutunzi bwisi sikuombi utajiri mwingi kugira ngo ejo nimara gukira ili kesho nikija kutajirika niseme Mungu ni nini. Tukangira umukene usinifanye maskini kugira ngo ejo ili kesho maskini nikiwa maskini na kuiba niaibishe jina lako. Kwa maneno mengine alikuwa anataka kusema uniweke katikati, kwa maana alikuwa amefahamu neno utajiri mwingi ni uchovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Abatunzi si bagowe. Matajiri si wao ndo wamesumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Abatunzi si bagowe. Matajiri si wanasumbuka. Ahongeje nabonye. Kuna kijana ambaye nimeona. Ngira ngo sinibuka n'umwami wa mwami na gahunga to niko kari mu bakire ba mbere n'umwami nakami. Ni mfalme. Ndaza kukibuka ejo naragusoma. Nilikuwa namsoma. Gafite ubutunzi bwinshi cyane. Ana utajiri mwingi. Katange gutunga gafite imyaka 16. Ameanza kuwa tajiri akiwa na miaka 16. Ni mojawapo ya matajiri duniani. Kijana mdogo ako na escort. Kuna pahali amekwenda Afrika katika nchi za Waarabu. Nikaona vile wamempokea. Kasema utajiri ni ajabu. Kijana hajafikisha 20. President ambaye tunajua ameshika vile anaye. Utajiri ni ajabu. Lakini escort kameanza uchovu. Katafikisha lini? Kaza gafite intuze nyine complex no hage n'ubwana kana uoga kana mtoto ipo hapo na utajiri gafite ubwirasi bwinshi cyane kanajivuna sana gafite ubwirasi bwinshi cyane anajivuna ariko nawe ubutunzi bwinshi lakini utajiri mwingi. Salomo aravuga numero. Sulemani akasema ni uchovu. Tikarusha si amechoka. Atange kuruha gafite miaka 10 ameanza kuchoka akiwa na miaka 10 na atafikisha miaka hiyo yote akiwa amechoka. Kuzara cyane ngo abana benshi kuzaa watoto wengi navyo ngo numuru nayo ni uchovu. Amen. Amen. Ariko musukundu bameze muri kino cy'abana mnajua vile wanasumbua watoto koga n'abahungu bakino gihe wavulana wasichana wa siku hizi. Amen. Amen. Ariko je nasomye igitabo kiratanga lakini nimesoma kitabu ikanishangaza. Ndacangishaka umuntu yaranditse ko ndiyatangiye mirongo mtu ameandika na hajatoa mstari natafuta mirongo 6 kuna mistari Biblia ivuga ambayo Biblia inasema yerekana ukuntu ngo abasore bazapfa kenyutse inayoonyesha vile vijana wanakufa kigafla. Avuga mu murongo umwe n'ubundi zitandatu mstari mmoja wa kwanza ni hahandi havuga ngo wubahe so na nyoko. Ile inasema muheshimu baba na mama ili uone upate siku njema. Mvulana na msichana wasipoheshimu inawafanya kufa kigafla. 60 yerekana ukuntu impamvu z'abasore kufa bakenyutse ambazo inaonyesha vijana kukufa kigafla. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Atukuzwe Mungu wa milele. Hallelujah. Kuzala
Kuzaa watoto wengi nani uchovu? Wachache ndio wepesi. Aho. Yote ni uchovu. Nne, ngo kwandika ibitabo byinshi. Kuandika vitabu nyingi. Uyu mugabo yarage kunshi itege ko ufite umutima wo kutangira kwandika. Ariko nzandika. Hani numuro. Waresa siwe sana. Nukuri. Mfite umutima wo kwandika vuba cyane. Ye gutangira igitabo natekereje nsandika. Nataka kuandika kitabu kinini cyane. Kubwa sana. Vuba hangaje kutangira kucandika. Taanza kuandika. Wanaweza sifiwe. Amen. Haleluya. Ufalme wa Sulemani garanzwe cyane imeweza kudhihirishwa n'ibintu bigera kuri 5 na vitu kama 5. Garanzwe n'amahoro menshi, nadhihirishwa na amani, urangwa n'ubutunzi bwinshi, kadhihirishwa na utajiri, urangwa n'icubero cyinshi, kadhihirishwa na heshima, urangwa n'imbaraga nyinshi, kadhihirishwa na nguvu, urangwa no kwinezeza byinshi, kadhihirishwa pia na kujifurahisha. Ariko reka tugaruke. Lakini wacha turudi. Ngarisho nashatse kuvuga rero. Nizungumze kile nimetaka. Biblia imesema, uje wibuka umuremyi wawe. Kumbuke muumbaji wako. Minsi y'ubusore bwawe. Siku za ujana wako. Ninde usomera Biblia yuze gusoma neza. Nani atakayesoma Biblia? Nande gutinda cyane. Ili tusikae sana. Tute gusoma Kinyarwanda, somere pastor arari. Pastor usomere mwiza n'umwana. Vuga izo bintu n'ibindi. Nihute cyane. Tukienda kwa kasi. Mbwira umusore igituma asabwa kwibuka umuremyi wiwe. Nimwambie kijana kwa nini anafaa kumkumbuka muumbaji. Na nitatoa hapa kwenye sura hii. Ayandi tuzihorere no kunyine. Mengine tuache. Kera gazo batangiye gutatira mwarimu kandi mwarimu yaranyiyana. Nitaanza haribu kanuni. 12 murongo wa mbere genda tusome turagenda. 12 mstari wa kwanza hapo. Mubwiriza. Mhubiri. Tangira ku murongo wa mbere mstari wa kwanza sura 12 Mhubiri. Tuvuge ngo impamvu. Ya, mstari wa kwanza. Igice cha 12 umurongo wa mbere turajana buke tugenda pole. Mubwiriza. Mhubiri 12 murongo wa mbere. 12 mstari wa kwanza. Uje wibuka umuremyi wawe. Yego. Mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi mibi itaraza. N'imyaka itaragera. Ubwo uzaba uvuga uti. Ubwo uzaba ukivuga ngo sinejejwe nabyo. Izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri. Bitarijimishwa. N'ibicu bitaragaruka. Imvura ihise. N'igihe abarinzi b'inzu. Naho tugutangira. N'igihe abarinzi b'inzu. Bazahinda umushitsi. Bishop nushaka uhagaranga uje kwicara tureke guhagarara taruhu. N'igihe ngo abarinzi b'inzu batangiye kugira gute? Ni saa zile walinzi wa nyumba wameanza kufanyaje? Usisobanuye. Unajua inamaanishaje? Na amaboko. Ni mikono. Mikono yako kabla ijaanza kutetemeka. Si mnaona wazee wanatetemeka? Unadhani wamezaliwa hivyo? Nao walikuwa na nguvu. Ni wakati wale wachunga nyumba kabla ya kutetemeka. Kabla unashika mkumbuke muumbaji wako. Mikono kabla ya kutetemeka. Tuendelee. Kandi intwari zikunama. Izo twari muzima havuga nizihe? Ni umugongo utaragira gute? Ni mgongo. Tarunama. N'abashyi bakarorera kuko babaye bake. Amenyo, abashyi n'amenyo atarashira. Meno kabla kuisha. Utarabi bihanga. Kabla ya kuwa. N'abarungurukira mu madirisha. Bagahuma amaso yawe atarahuma. Macho kabla kufunga. Bishobora tuze unyine kera nageze mbona neza no kukwezi nageze soma. Nilikuwa naona vizuri hata kwa mwezi nilikuwa nasoma. None sikangira rimwe nasoma bikaba bifata. Sasa saa zingine nasoma naona mishikana. Abarungurukira mu madirisha. Wale ambao wanachunguza madirishani. Uze wibuka Imana yawe. Ukumbuke muumbaji wako. Ukibasha kusoma Biblia. Ukiweza kusoma Biblia. Kabla ya kuweka macho 4. Uze wibuka. Wakati huo mkumbuke muumbaji wako. Yego shusho. Kandi imiryango yerekeye kunzira igakingwa. Imiryango yerekeye kunzira naga amatwi. Na milango kufungwa katika njia. Ukichumva. Kabla unasikia.
imiryango yerekeye ku nzira ukisikia milango kuelekea kwa njia, amatwi yawe akicumva neza, masikio kabla yanasikia vizuri, mukumbuke muumbaji wako. N'ijwi ry'ingasire rigaceceka, ijwi ry'ingasire izi nani yita ngo ni manere vocal za kuririmba, sauti ya kimasaza nanje nigeze kuririmba nagaze ndirimba ariko nabaye mukorari ariko nagaze ndirimba, nilikuwa naimba ry'ingasire ni imisi ya manere vocal, sauti ya kina agakwama umusaza uzorumve ku basaza baza baririmba, sikia wazee vile wanaimba, uzumva basaza kubaza baririmba cyangwa bakecuru vile wanaimba ama washushu, nobwira bakecuru ari mwe ngo natera indirimbo abiri yo gushimisha hata ya kusifu, ijwi ryiza rya marigenda sauti linaenda kombo. Kubera iki abajwe bingasira batangira gute sauti ya kinu itakaponyamaza, usuririmbira Imana, muimbie Mungu umuhogo wawe ukimeze neza, ukiwa na sauti nyororo. kandi umuntu akabyuswa n'ubunyoni, kandi umuntu akabyuswa niki n'ubunyoni, na mtu kusituka kwa sauti ya ndege, kakigira ibitosi, hana usingisi, abyarashize meisha. Abasaza murashasinzira mukageza mu musinzira mugatangira mugambwe mu gitondo, unaweza kusinzia tangu asubuhi mpaka ubunyoni bugize gute, n'ububwira akakopta kandu gato kwa mtu kusituka kwa sauti ya ndege. Ukibasha kuruhuka kabla ukipumzika watarama ibitotsi, simvuze bizazo bitotsi tangwanya mfite, sijasema usingisi wa mugani nyine ngumenuwa yamabwiriza mwarimu, ariko ibitotsi bigira ibintu byinshi bigira mu buzima bwacu, lakini usingisi ina manufaa. Ukisinzia bitera kuruhuka, inaleta kupumzika. Usinzia memoire kandi yongera kwirefresh, memory tena inakuwa upya, ukabasha gutekereza neza, unafikiria vizuri, lakini kubera kuko asigazwa n'ubusa, kwa sababu anaamuka tu akantu kwita yahunyiza saa moja anza kusinzia, akazayirwa mu nzira saa minanje bisika bimfata, hata nami inanishika, nagaza mfunyiza mu ikanisa, sikuwa nasinzia kanisa, amagitangira kuhunyiza, lakini nikifika tu naanza kusinzia. Imyaka kiragenda, miaka inasonga, uze wibuka umuremyi wawe, ukumbuke muumbaji wako, ukibasha gusinzira ukaruhuka, ukiweza kusinzia na ukazuka ufite imbaraga zo kurema, ukiwa na nguvu za kufikia wakati huo, mkumbuke muumbaji wako. N'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi, n'abandi bakobwa bose numva nyina yamihogo, nao binti za kuimba watakapopunguzwa, nukuri bazatinya ibiri hejuru, nukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe ubwoba mu nzira, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabsa igiti cy'umuruzi urakize, naje kera cyambayeho n'imvi, na mti wa mluzi yera naje cyatange kurabsa, nami kimeanza n'imvi, ni nywele nyeupe. So wibukumye wa utaragira imvi, kumbuke muumbaji wako kabla hujakuwa na n'igihore n'igihore kiragute kizaba kiremereye, igihore n'umubiri wose, na panzi atakakuwa mzito. Natanga urugero, kiri umusore kera nari mbangutse nagaza simba, nikiwa kijana nilikuwa naruka, umusaza cyangwa umukecuru samukavu, lakini nikimwambia umubiri wararemereye, igihore tayari mwili umekuwa mzito, utanga kwisimba Imana bikananira, unaanza kumchezea Mungu inashindikana. Wibuka umuremyi wawe umubiri utararemera, kumbuke muumbaji wako mwili kabla kuja kuwa mzito, kandi kwifuza kuzabura. Aho amena, takizo kimunejeje umusaza, hatakuwa na furaha, hawezi kutamani atamani hiki la ibintu zose amaze guhararuka, ameshachoka, zarashize mambo yote gifite umubiri wawe kiri wakati huo mwili uko sawa, uje wibuka umuremyi wawe, kumbuka muumbaji wako, kuko umuntu abaja iwabo hiteka, iyo ugeze muri ico gihe abarira, uri hafi yo kushiwa iwanyu hiteka, upo karibu kwenda kwenye milele, ni kuzimu, abarira bakabongerera mu mayira, abarira bakabongerera muri ico gihe byazarangiye, na waombolezao wazunguka njiani, nuko ni hivyo. Komeze lekera ngaho tia hapa zayo byinshi, kandi wumvishe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Ico gihe amaso akibona neza, wakati huo macho ikiwa inaona vizuri, ico gihe amatwi yawe akitumva neza, masikio yako yakiona vema, ico gihe ukiririmba umuhogo ukakwemerera, ukiimba sauti nyororo, ico gihe ukiryama ukaruhuka, ukilala na kusinzia, ico gihe umubiri wawe utararemera, mwili kabla kuwa mzito, ukiwa na nguvu, ico gihe amatwi yawe akitumva neza, wakati huo masikio yakisikia vizuri, Biblia ikasema uje wibuka umuremyi wawe, kumbuke muumbaji wako, iminsi mibi za siku mbaya kabla kuja, iminsi mibi za siku mbaya, ariko iyo minsi itara, lakini kabla siku hizo kuja, uje wibuka umuremyi wawe, kumbuka muumbaji wako. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema, Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, yavuze ngo imesema uje wibuka Yesu Kristo, kumbuke Yesu Kristo aliyetoka katika uzao wa Daudi. Nagaje kuri bintu bine ndangiza, tamatisha kwa vitu 4. Ni yeye mpamvu rero, ni sababu ipi umusore kijana asabwa inaombwa kwibuka Imana, kumbuka Mungu akiwa kijana. Jambo rya mbere, neno la kwanza bita ngo ni Faransa barambwiye ngo Faransa imesema c'est les années énergétiques, ni miaka ya nguvu
kuko birivuga ngo ni gihe cy'ubusore siku za ujana gifite imbaraga ni saa zile una nguvu kuko birivuga ngo kwa maana Biblia husema isa k'umusore wema wa kijana ngo ni imbaraga uzuri wa kijana ni nguvu zake kubereka ngomba kwibuka Imana kwa nini amkumbuke Mungu rezo ya mbere kwanza nuko imyaka kwa sababu miaka ya ujana ari imyaka y'imbaraga ni miaka ya nguvu cyakabiri pili ngo ce sont les années sensibles ni miaka ambayo ina sensible ni gese afite imyumvire myiza ana mafikiri mema sasa ya critique ntilaza hawezi urangura musaza uko mugira ijambo akaryumva ni kuri muso huyo mzee vile utamwambia na atange ngo sinuku byageze ameanza kufanya kuchunguza hii imefanya nini lakini kijana saa hiyo anasikia vizuri haraka yumva vuba anasikia haraka tatu ngo ni imyaka yo kwigishwa ni miaka ya kusomeshwa kufunza abahanga bise psychology wale ambao wamesoma bazavuga ngo iyo umuntu ageze ku myaka 20 kasoma mtu akifika miaka 20 utangire ku myaka ku mwaka wa mbere umyaka wa mbere mwaka wa kwanza uzuzamukuwa yuko unapanda wagera kuri 20 ukifika 20 none ubwenge ntibukore buzamuka akili isiende juu batangira kumanuka inaanza kwenda nico gitumuza kubona umusaza aza gusaza ndio maana ukiona mzee anaanza kufanya vitu kama za watoto ukifika miaka 20 miaka inaanza kushuka haiendi juu iyo myaka rero miaka hiyo sasa uracabasha gufata unaweza ukashika kwa kichwa naanza mbira abantu nilikuwa naambia watu turi mwishuri tukiwa masomo nawabwira ngo kera kiri munyeshuri nikawaambia zamani nikiwa shule nabasha gufatika ya 200 page nilikuwa nashika na memorize kashiranga notebook ya karibu nigeza kugira kibazo kuri mwanga n'umunyeshuri n'umwarimu wanje nimewahi kuwa na tatizo na mwalimu haleluya dufa igifaransa yani igifaransa alikuwa ananifunza Kifaransa igisha chapitre ndari akasomesha kabla si yupo umunsi naje ayikoresha interrogation akaleta mtihani hapo hiyo interrogation nyiwe na 7.5 sur 10 hiyo mtihani sasa nikaweza kushinda ngo ndarifite kai ngo trish akasema kuna pahali nimeiba kamwambia mimi sijaiba naraje ngomera gushikamenye ko byantu biza nimekuja nilipofika nikapata wengine wameiga nikachukua kitabu nikaweza kuweka kwa memory alipoleta nikaandika twize abarimu uzagiraga abarimu bagiraga igeso tulikuwa na walimu ambao akamashika ngo kuri tabla kandika ngo alikuwa anaandika mtihani chukua karatasi akaandika question numero 1 anaandika ya kwanza rendez-moi mes notes munirudishie yale nimewapea akichara alafu anakaa rendez-moi mes notes nirudishie yale nimewapea unarudisha yote amekufunza kama huko unajua kushika kwa kichwa sasa imepita sasa ndio maana nilikuwa najua kushika kichwa lakini saa hii nasoma akili imeshakwama wakati ni kusukuma lakini wakati wa kusoma imekwisha ubu tusigaye muri bon sens saa hii tu ni tayari imeshapita muri chugi kwa wakati huu ukibasha kusoma Biblia ukayiboroka ukiweza kusoma Biblia na kushika maneno uzawigima ujipeane kwa Mungu ganyuma ya mwisho Bwana asifiwe sana haleluya ce les années dangereuses hiyo ni miaka ya hatari miaka ya hatari musore kijana halicho baza bacharginga adolescent kuna kile wanasema kwa wale ambao ni adolescent muzo baza bucharginga cyane muri mafuta mwagira kwa yale makosa wanasema ina pas l'expérience suffisante hana experience hana ujuzi mtoka wagatangira n'umusuko samwe abantu gasanga ngunda bishoboye eti anaweza bazabuntiriza ari baramukuru ngo wariraye tubizi turanyura ahantu umuntu yavuze kuvuga ngo cyane uzavuza abasore bijana apana ubwo ruguru hano abagore bafite guhaza abagabo sicanga ruguru ariko kera abagabo bagaza bahaza abagore umusore bakamabwira ngo ushaka umugore ngo iyo ugashaka kumushaka ngo urugo umugore yananira gute bakavuga ati shaho reka wanamwambia acha uragira wewe hujakuwa na mke pole waulize wale wako na kweshe urugo rwonanira gute urasta urugo rwonanira gute basa ubundi muulize sikukura mugenda bakafata ba pare tawemera kuba wanaenda wanachukua wale ambao ni best man hakuna tuzatufa kubikora nyine byo wacu tumpuzi tunafanya hivi tutaragira imyaka 5 mu rugo hakuna mtu ambaye hajamaliza miaka 5 nyumbani ana experience ipi ni ipi ana experience ipi kuba marene cyangwa pare bisa kuwa best man na inafaa miaka 5 zibura angalau miaka 5 nari mkumara tarashaka weekend agakara mariage kuri weekend yida kama weekend moja anakuwa sasa best man ana experience ipi amen amen
Unajua kile wanaambia vijana kama hawa, wanaambia ili miaka hiyo mibaya upite, uwe na mtu mkuu ambaye utasoma kwa, uwe na mwalimu ambaye atakulea. Kama ni bomu akuonyeshe vile ya kujenga, ni hivi wanajenga. Kama ni maisha ni hivi, na tena hakuna kingine kizuri maishani kama kijana kuokoka akiwa maisha yake yanakuwa mema. Anakaa maisha bila kuwa na usherati, maisha bila kuwa na pombe, maisha akiwa amejipea Yesu. Maisha kama hayo huwezi sikia. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema mkumbuke muumbaji wako siku mbaya kabla kuja. Vile utakavyosema sifurahishwi nayo. Sisemi maneno mengi. Na sipo kwa semina, lakini nahubiri. Nahubiri. Lakini ndio hii neno nzuri. Jipe mpango. Renard de Bonk yaranditse mu gitabo cyitwa ngo evangelisation ubutumwa bw'umuriro. Amesema katika injili ya moto, bazavuga ngo la repentance. Akasema kutubu. Repentance kutubu nini? Kutubu. Aravuga ngo une décision. Akasema ni hatua ya mwisho prise par la personne itakayochukuliwa na mtu. Aravuga ngo nje, unasema mimi ni cyerekezo, ni mwelekeo kwa maisha yangu. Sitakunywa pombe. Maisha yangu sitasherati. Maisha yangu sitafanya hiki. Ni hiyo, chukua decision. Haleluya. Haleluya. Nsoma igitabo kivuga hejuru y'icyaha. Nilikuwa nasoma kitabu juu ya dhambi. Avuga ngo ngaribuza agenda bitandukanye. Akaenda akitofautisha. Aribuza yise ngo ubuchafu. Lakini akaita zingine ni uchafu. Ibizango by'ubuchafu. Dhambi ya uchafu. Yose ngo ni kare kwagiye bitandukanye. Yote ni nini? Lakini kategori y'ubuchafu zipo katika kategori ya uchafu. Ya kwanza ngo ni ubusambanyi. Ni usherati. Cyacu ubusambanyi ni ubuchafu. Dhambi ya usherati ni uchafu. Uchafu. Ukora wabona bashize umubiri w'ubuchafu. Yule ambaye anafanya analeta uchafu kwa mwili wake. Ichakabi. Pili. Ngo ni inzoka. Ni ulevi. Nini? Inzoka ni uchafu. Pombe ni uchafu. N'ibindi sigamzihari. Na mengine. Tagushishikaza amagambo. Na kuweka juhudi kwa maneno haya. Jambo ry'Imana rakwinginga. Neno la Mungu linakusi mu mibereho yako, kwa maisha yako, iminsi usigashe yako, siku unazobakisha, uze wibuka Muremyi. Kumbuka muumbaji. Kukima. Kwa maana Mungu. Kuko Yesu. Kwa maana Yesu niwe soko. Ndiye chemchemi ya mema yote. Niwe soko umunezero. Ndiye chemchemi ya furaha. Ndiye chemchemi ya maisha mazuri. Ndiye chemchemi ya maisha mazuri. Ndiye chemchemi ya maisha. Yes. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ni yote katika yote. Walio na Yesu wana yote. Walio na Yesu wana maisha ambayo yana discipline. Nimeshangaa. Akasema mtu ambaye anafanya usherati hana discipline kwa maisha yake, anakaa kama vile mnyama. Amen. Lakini mtu anaye discipline anajua kutofautisha mema na mabaya. Anajua kujua mke na mume. Anajua kujua. Ana discipline. Watu ambao wana discipline ndio wanajichukulia vile wanavyotaka. Mungu akusaidie uwe na discipline. Yes, akukandi ile discipline tugira. Na hakuna discipline nyingine. Yesu akiwa ndani yetu anatupa mstari mzuri. Amen. Hallelujah. Kijana anakuwa vizuri. Binti anakuwa vizuri. Mke anajenga boma vizuri. Mume anajenga boma vizuri. Anakuwa pahali vizuri. Anakana watu wote vema. Anakuwa na mpango. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yes. Yes. Niwe soko. Ndiye chemchemi ya mema yote. Unatafuta mema. Unatafuta maisha mazuri. Unatafuta boma nzuri. Unatafuta kuishi vizuri. Unatafuta kuwa na boma nzuri. Unatafuta kuwa na utajiri mzuri. Siri ni hii. Pokea Yesu. Ambia Yesu unitawale. Akae ndani yako. Akikaa ndani yako, mema yote itakuwa imepata kandi bizakuza na itakukujia ikufikie. Akijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Kozi w'Imana Revera arakoze.